Yes, ngaho ko nyamuneka turagarutse kugira ngo tubapudetinge bakunzi ba Kigali News. Ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubapudetinga mu bice bigiye bitandukanye, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka kuri byinshi nyamuneka bikomeje kugenda bivugwa mu bice bigiye bitandukanye. Icyitwa imirwano yaciye ibintu mu bice by'umujyi wa Uvira. Urugamba rukomeje kuba urugamba, turaje tubikomozeho tubive imuzi n'imuzingwa, ariko kandi rwose turaza kuba by'umwihariko tugaruka mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bya hano muri teritwari ya Masisi. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Masisi hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi, turaza kuyakomozaho. Imirwano ikomeje guca ibintu mu bice bya Minembwe, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Minembwe hari amakuru menshi akomeje kugenda haturuka, ariko kandi turaza kurebera hamwe ibyo Uburusiya bwamaze gutangaza, by'umwihariko ku bijyanye n'umubano wabo n'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kuba tubikomozaho, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Gusa mbere yo kugira ngo ibi bintu nyamuneka tubyinjiremo, tunakomeza na zimwe mu ngingo z'ingenzi, nyemerera mbanzemo ikaze ndetse nanasuhuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima, kuko ni benshi badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Yes, ntabwo ndi butinde rero, nyamuneka nyemerera duhite twinjira mu makuru. Ubwo abantu badukurikira by'umwihariko twamaze kuba tubaha ikaze mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi nanone ku rundi ruhande akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Sindi butinde rero, nyemerera duhite twinjira mu makuru nyirizina, ariko kandi amakuru nyirizina tuyahere by'umwihariko kuri magambo akomeye amaze gutangazwa na Donald Trump, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yagaragaje abimukira baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'abateje ikibazo cyane ku gihugu cye, nk'uko byatangajwe hano. Trump rero yabigarutseho mu kiganiro aheruka kujyana n'abanyamakuru. Uyu mutegetsi rero uvuga ko yamenye Kongo Kinshasa kubera guhagarika intambara yayo n'u Rwanda, yagaragaje ko abaturage b'iki gihugu nk'abantu bagoranye ndetse bari babi mu kurusha abandi bose ku isi. Yagize ati, niba abantu babi cyane ku isi baturuka muri Kongo, muri gereza nziza Kongo, kubera ko narangije intambara ya Kongo n'u Rwanda, itsinda rigoye cyane. Biturika rero muri gereza zo muri Kongo. Si ubwa mbere perezida Donald Trump yikoma Kongo Kinshasa n'abimukira bakomoka muri iki gihugu. Ku wa 17 Mata rero 2025, ubwo Trump yaganiraga na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, yabajijwe aho ageze akemura ikibazo cy'umutekano, by'umwihariko n'amategeko, asubiza ko umutekano ku mupaka uhagaze neza kuva yasubira ku butegetsi. Trump rero yasobanuye iki kibazo avuga ko yari yagikemuye muri manda ye ya mbere, ariko Biden arakigarura kuko abimukira batemewe n'amategeko byiyongera ku butaka by'umwihariko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasubije ko kandi Kongo yoherezaga muri Amerika abimukira b'abanyabyaha. Ati, twakiriye abicanyi, abacuruzi rero b'ibiyobyabwenge, abafungiye ibyaha bikomeye. Murabizi hirya no hino ku isi bafungiye abantu Kongo, muri Afurika abandi benshi bagiye baturuka muri Kongo. Trump kandi yasobanuye ko hari abantu bavuye mu bihugu byo mu majyepfo ya Amerika, Venezuela, hati bafungiye muri gereza
ya Venezuela. Imfungwa zose rero zoherezwa mu gihugu cyacu turazakira kuko twari dufite ubutegetsi budashoboye bwa Joe Biden. Muri Kanama rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ubwo Trump yaganiraga n'umuherwe Elon Musk ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yavuze kuri leta ya Congo yayibonye gukomeza gufunga abantu bayo abihenze, ahitamo kohereza muri Amerika. Ati bariya kuva muri Afurika muri Congo hari abantu 22 baherutse kuva muri Congo kandi babicanyi bari kujyanwa by'umwihariko mu bihugu bya Amerika. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ni byinshi rero bikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko kuri iyi nkuru, ariko kandi nyamuneka munyemerere duhite ibintu nabivamo ahubwo dukomeze n'andi makuru mu mujyi wa Uvira. Murabizi ko situwasiyo ari hatari, ibintu ndetse bikomeje kugenda biba ibindi nyimira, by'umwihariko duhite twirukanka cyane tunagaruke kuri ino nkuru idasanzwe yabashije kuba itugeraho mu buryo bwihuse cyane. Twirukanse cyane rero sindi butinde, murabizi ko ngemba nkubita mbangura ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryatanze ibisobanuro birambuye ku mpamvu ryakuye abarwanyi baryo mu mujyi wa Uvira, nubwo hari hitezwe ingabo zitagira aho zibogamiye zinjira ariko bikarangira bitabaye, nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu kiganiro yagiranye n'umushakashatsi Dr Bojana. Iri huriro ryubahirije byuzuye ibyo ryari ryemeje ku biganiro byahuzaga impande zombi, rifata ibyemezo bikomeye cyane birimo gukura ingabo zaryo muri uwo mujyi. Gusa Kanyuka yagaragaje ko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hakomeje kugaragara imyitwarire igaragaza by'umwihariko ibikorwa bitari byiza, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku rwego rwo hejuru, nk'uko rero by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ati hari politike nyinshi zari gukinwa icyo gihe, twasobanuraga uko dushoboye kuva muri Uvira dusige abaturage nta mutekano bafite, niyo mpamvu twasize itsinda ry'ubugenzuzi rigamije kubungabunga umutekano w'umujyi, ariko ntibabimenya, bityo twanzura gukuramo iryo tsinda. AFC M23 rero yagaragaje ko mbere yo gukura abarwanyi bayo bose mu mujyi wa Uvira yamenyesheje abahuza by'umwihariko kugira ngo baze binjire mu mujyi wa Uvira, asigaye basige amahoro n'umutekano by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kanyuka yagize ati mbere yo kugenda twarasobanuye neza AFC M23 yadukijije ndetse inakora buri kimwe cyose kugira ngo ive mu mujyi wa Uvira kugira ngo ingaruka zitagumya kugerwa ku baturage. Iri huriro kandi ryatangaje ko rifite impungenge zikomeye kuba ingabo zitagira aho zibogamiye zitari zagera mu mujyi wa Uvira, ndetse uyu mujyi wa Uvira kugeza magingo ukaba urimo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kanuka yongeye kugaragaza ko AFC M23 ibajwe cyane n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bivugwa ko byakozwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC Wazalendo, by'umwihariko binjiye muri Uvira tariki ya 18 z'ukwa 2023. Ibyo bikorwa rero bivugwamo gusahuzi, gusenya inzu z'abaturage ndetse n'insengero ndetse n'iyicarubozo rikorerwa abasivili. Tariki ya 16 z'ukwa 12 2025 AFC M23 yatangaje ku mugaragaro icyemezo cyo gukura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira kugira ngo amahoro n'umutekano by'umwihariko byari byarabuze biboneke mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi nanone ku rundi ruhande n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera
kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza magingo aya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike
by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda
tumenya tukagenda tuba updatinga, gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo